Kajing pule na kashiti beningkong yo anis lenong kabasan kedekot kebakat saw hadu arpuway. Ngidon kani kajing sngan ha ublay. Ba lada ngipan kat kum kamon jong un shashkor yangi. Bat namar ngitip ba u shashkor yangi kat kabangi pan ngitip bangilayo kijing kerpa jongi na Lada unu yo ba upara jong ule kapap bamyap. Tu unshuduai bat ublay ai jing ya unong pam. Kani kadai na kabenta kitu kibale kapap bamyap. Donru kapap bayap. Ngan ong bapidai banduai na kabenta kata. Kakam bamdai baro kalong kapap. Hindray baro kapap kalong kabayalam siya kajingyap. Ngitip baki kun jong ublay kim lepam. Namar ukun ublay usumariki. Bat ubaman kata iki. Ngitip bangilong ki jong ublay kat ba kapertai baro kaway kadan hakapor jong ubaman. Ngitip ru ba ukun ublay ulawan bat ulaay kajing syampang ban itu ya ublay basisya. Ngilong ha ublay namar ngilong ha ukun jong Jisu Kris. Uni ulong ublay basisya bat kajing imbam jikut. Kaktiin jong try. Kajing pule naga gospel kat kum uyo ones kalanong kabalay kadukon arkuar hadu lai po. Hadien kani ujisu berkisenran jong kila lej syari Judea. Ulasa rengkat batki hangta katto kat nepor. Bat ulapan baptis. Uyo anis ru ulapan baptis enon da jengai na salim. Namarba pahu ka hangta kibriu kilaya lecha bat ulapan baptis yaki. Yaw yo anis 4 set patong. Kato kaningut kisenran uyo anis kila sedang ban yasai bat uway uju syapang kajing penkuy. Kumta kila lecha yo anis bat kila ong ko no hikai pikan mau yo to briu baladon rengkat bat pi syasiliang ka Jordan. Yaw ba pi lasaki une menta penbaptis bat man lau briu ya lecha yo anis ulapai ketien briu umla ban yo ai ru lem dau blay ai mapihi pilong kisaki bangalaong nga ngamde yu Kris hendai lapha nga haswa jong utaw badon yak kanong let kurim udai unong let kurim ulog jong unong let kurim usuyang bat shashkor bat usuk komen habaw yo sngaw yakasur jong unong let kurim hakane kurkom adoption da kajing kemen udai unong kraw ngapat ban nangrin. The gospel jong try.